Kajing sne ko surok na nong Shillong Shadom kse West Khasi Hills kala panlong chisha kajing kayat kayeng jung kipaj ba. Halor kani kajing sne jung kani ka surok kaseng United New Trap Movement UHM Mount Hadrishan Circle. Hapo kajing ilam jung Presiden usamla lambornes pasay moy kila panlong kajing jure hakabay debe kita kebenta kaseng UHM kala late ru bania kendo but aitiru ikador khas u SDO katanat PWD Markasa Subdivision hakaba nakaliang jung SDO ulakular ban pensengau shikibor bahalor. Nagaling jungi kung kasing United New Trap Movement Mount Hadrishan Circle makumulong ilang Presiden David kani surok diyat nanusulong sa dongkse mas nyo kajitip nagaling jungi pagba bisyong sa ato udong time napentip nakunta ni nagaling jungi kasing lalay yakabat respect ro yakato ujaka mat hadukat do kala julor plus new mat kalalong ro kajibdo lang kabakraw kabiningkong kadai sepang kuat bahi abu yan nanti napo dong saya apo no sulong ese kajenglut kanang kanduna dari haduk mentah kalimat kamenta kalau pensniu lahap banyan naduk ketigi arteri dai teli kisnong kata kalong katan undum sokorot mat permadan haduk bikin poi seduk kansi kai kajenggut kajeng pa kalong kabai ni or ke bamentane ako baik kaliru kalau kudor du kata-kata di islay suslay tapi du kisuk kibisong masa ato dong thai tapi bagi wan nong thino dong ksai ako no slong baik kali kalong pang arpu tingka lay baik kali kun nadu utek snong kador basong joki kalalong na sosya ya kai ke bagi no nang thi na snong hange nong slong dan nakali ngajungi kung kasing wan ni kendu ban SGO hange wedi page pangkarut la pen haru kejibat ini benong ba nakaliang kajung iru bila bu dia kani mardor benong bila kular ungi bi kane kadai kata kapoin kabenikong kawak madu jong kani ka tanan bakin ya kunting ban penrung ban yo sanction hangtai ka surok